Ka Southwest Khasi Hills District Badminton Association hak arnyotering kalkit bokit riang ya ki samlabat ki Hebron ki belami ikmat ya ka district banlet ishim benta hak 39 state championship arajar arpusau ka banlong hanehu shillong ka banstang hak arpupra hadu lifeweight rek arajar arpusau hak ni ka singi le don lang ru da ki kemi gikpa ki belawan ban senran ban aiman sim yala ki khun shwaban mi na mau kurwan Bat hakane ka sin bamenta ka association kalapha atnyongun ki banishim benta hakane ka state championship kentop nadu under 13 16 17 19 kumju ru ki senior ka association kala ongru bakala dan ka jingpen kre ya ka Meghalaya game ka ban salong ha ubanai kelalingkan chân ni pen pau ki sungu ublei bo jila mingi na ko ke pot ko pat padeng ki jinya jenti ki babon ki jenti ki bae ki bangi ju kendo bat haman ki championship ni ki tournament ki bangi ni kai ele sim mentah hi like no tanga ni ke Meghalaya games ko la dep ta ki kat te ni ki daw ki lam ki technical difficulties ki jongi ki bangi jumla kan dai den rem tek dokumen ba na ka liang jong ka Southwest Khasi District Badminton Association jongi ni ban pha adu lai pongut Lai pengut ki nong sim mentan adu ki badang red adu ki lesan kontrol ki thai besuran. Ti nak leng jonga kum presiden ngai kum len kong ki nong kit kam jonga session nadu ki coach nong ki official ki badi page halai jonga jonga nat kerpang ni gini ki anut ki manager ki belum ki coach men kom manager ba bantai ber kong badap ki badai bandai pana company gini ki kena ki jonga thai selang. Ina keleng juga ngasuang ngamdon mandon tu di tengah aku boleh yupi kerpangi ki kwi ki kepagi ba la kersiani le di konekti bat pidon lang bat ini hagan itu por bagindan di fi sisa ka im semingi tamar bangi terang bagi konekti jungi om bakin long tangi besat ni ba bet babiang ka pule dang le ngai ada long kepala kin don pada mek biar nang bagi jungi kai sport bat kin yo ri ki jingjok makane yang jungi kan long le sigawi kalat ka ba kat kum gani kecuk ke bae kalau ban kalat tidak yo kame jam ina keleng jonga lai ku beli fi barok clear like de kamen sim ke supmen like de kamen sim ke break positive mind positive thought ndai ban perkhat de kum ni kum tai ini gendo ki jingya de ti jungi ki long ki bae ni berbor dan rini persang kat bala haka bor ke bare jungi persang bangin yo man ra fi shaki level ki bakam ci jong do ti like man ta ki ben bangi kermen bangin sayo pan khet ki khusnam nani ki medal ki ba nak leng pi akwa bi penilai ba yele ada disiplin don akor don buram kawai ke bang akwa ban pensai berbor bang ilai ki tournament ki basabat kan bang ni belum don akor lah akapor ke ba ki sab dinar yang ni di basur thuk kunung inne akapor ni ba breakfast ni di basur thuk kunung manne bat kanu ka baki ki penbet yang ni di mane don akor nomor ba kaburam kade ki jompi kade kaburam jomi ko sabi ko dena keleng no simpat ngai ki blei bi barok le tum san le ke bebek poisop poisan ye khon dengan pensem ka ba de fighting spirit ki jompi pani kermen pinwara jompi tang nadu Islamic Association nadu usnam arjar khatar di ngim jumis ka weiro ka tournament ka bade ka state championship jupa gi khna gi category ba pher bani shimenta di hagani kanti ki momentari so komen nadu kata ba man kawai bagawai kategori nadu ka under 13 under 15 under 17 under 19 bat kumjuru ki senior ya download ki no ishimenta di watla kadang dai ka sin ka manengkong nagam tabun kini ki players ki jongi den rai ngangit kan dai ka kan long kum shibenta ru ka experience nam ta jungki ni don ru ha jing sisa kata ka jing pen kre na kementa kana ka Meghalaya games ka banwan ka bala bandai hok nai January jong neus nam banwan di lesi na kana ka tournament kan long ka experience nam ta ni na ki jongi badha ka ju ka por na kaliang ka association ni don ka jing mut ba wat hadin bangil awan na kana ka tournament ru kumban pen kre nam ta ka tegas na kementa ka Meghalaya games ngin sab nakaliang district sport officer ularingi ban yo coach ngi so komen haba yadai berkata yang ngit in sayo ki coach ki babiang ban pen kre shu na kata ka Meghalaya game